Krenut ću odmah s primjerom. Kompanija želi angažirati top stručnjaka za malo drugačiju radionicu. Da, postoje kompanije koje itekako vode brigu o brendu koji je stručnjak stvorio i koje su to spremne platiti. Bravo za vas! Time šaljete ovakvu poruku svojim zaposlenicima. Ne štedimo na vašoj edukaciji, za vas samo najbolje na tržištu. Također, kompanije koje drže do svog brenda žele se vezati uz jednako uspješne brendove. Plus, nekima će se itekako svidjeti ta mogućnost da im ponudite i svoje sjajne kanale za dodatnu promociju. Zato je snimanje profesionalnih videa fantastična investicija u svoj biznis. I za kraj, želim s tobom podijeliti jednu drugačiju perspektivu gledanja na snimanje video sadržaja. U ovom trenutku, što misliš koliko gubiš time što već sada ne snimaš videa kakva možeš? Koliko te ljudi već moglo angažirati samo da si pokazao što možeš i znaš? Ako znaš da je tako, ali nisi imao prilike krenuti, pozivam te da prihvatiš moju ponudu i javiš se za besplatne 15-minutne konzultacije da vidimo što konkretno već danas možemo napraviti za tebe i tvoju kompaniju.